enti Kumawood actor Wayoosi ene Ogyam abedi nkomo afa Kwadwo Nkansah Lilwin ne participation ni involvement in the beef between Opambour ene Adum Chere na Kwadwo Nkansah beja bo ne bo edi Opambour atem no Ogyam ene Wayoosi abe campaign nkasa e da je Kwadwo Nkansah am say otia in fact ebeboa ne pa mema ntire mu no akere wadwen e de ama me e wo comment section I Penyah block media mesra say ni di mo obe like video no da ma subscribe button sabai click notification icon of latest updates number chere wadwen da ma me e wo comment section oba so a ndo che first enya bia hwe na kan phone nala money send up ene de ama o USA o UK o same sky ediko fia e nala na 26 obi a in fact o mutual very fast for my promo code Penyah TV send this can be charge $20 for free ko yidi kwa na la form de charge kwa o de buy for the ama kwa. Let's go yourself with on her for about 2-3 weeks near there. Medians are shepa. Then you know the beef between Opambour and your papa Steve Adum Chedua. Ever wake up prophecy Adum Chedua by ya to Opambour believe say a fairly a failed prophecy. It's any or be so seen so. Now there might be for by in 2024. Abra Adum Chedua can say in the next 500 years to come. Ya di nanim di mfoni ene be gina ho no e represent Jesus Christ no. Za Yesu picture na ho no ye be ye free ho. Na Adum Chedua na be gina ho ma Yesu Kristo no. Eno ene ne e kan Opambour say akom. Ene no be twa sin so that time no. Enti ono no de wo dwa Adum Chedua be sin de. Enti nkomse no about football na ambem no. Ene no Opambour e be ball na adwen ti Adum Chedua. Ena Adum Chedua so be kan bia kire Opambour be for so for he na Adum Chedua eso ne so for chief aba reply o ya chimpanzee na Adum Chedua eso na so for nkuma no es aba reply Opambour say o mu to be edema na o mu sa na you know o we media ne so a anytime bia papa Adum Chedua e de obenya asem bia no e ya Kwadwo Nkansah Lilwin obegina mu bi Kwadwo Bible so e begina ko no de ope papa Adum Chedua asem operation pa Kwadwo begina mu e beje asem no obedi ntokwa no e boso e beje tanias e be ko hu ntokwa e de Kwadwo Nkansah e beje tanias ene ne oni Opambour de abe face so hard on the internet oh enye easy e mo Opambour e be domini nyina ma no mi na chi no Kwadwo Nkansah Lilwin e so ba bon tiri be kana yo che se masa woni hwe fo asem ko wonu mi na nya adwuma e mamu kwa de atemedie de Kwadwo be di Opambour atem pay na eno anansem na kwa na Wayoosi sida bi ma me nka bi kakra ewom enye no metu Nkansah fo but wayo abekasa na we eni nsemu no pani nsemu no ensemu a oka kire onua Kwadwo Nkansah Lilwin abofra woni trap wano trap panyini a wate won kwa na so di panyina tema wate won kwa na so okay entokwa no me mfa ho ye mo mi din wo se me se me do papa na ana reverend obofo da makoma so na me do na papa no mo na me fretse papa me sere wada roma we die enso so papa twa so ma me wada roma die e wo se me ye eno no samantimi anya sa de na ense se me di reverend obofo chi ekodi di atem na da chi bia no one ne koye fan a mankon go 10%. okay me pacho enei reverend obofo ne enjo da ne obi no me fine no anka me gina bia wai okay ti afena ka me be video apa acho yeah ne no ko empo no hu kra odo ben ano be senya ma o wonya twa kakra wo ni tirim so sabre no o ka se mi a aye adwuma nti ase science mi enu ayi asoro mi enu ku a akoye eni mi emu ayi asase ni so nua ne hu na mane nti ense as papa ne ba no aye me no ense me step in because and tokona e koso e bia spiritually ma brofo no magena spiritually and John Telly oh senior and normal yes spiritually yes e bia minim tokwa e koso okay na me fit e bia way beyond the hunu wani so no yes na me fit prakupa ni mo kura ginem that kin bia no mbeka bomu a sabi otafa che ma din kwasi asem ti I was say stay back my papa ana mo bibi ka kire na maka bibi a kire na nsia a wonju kakra ba ye papa ojaba ene angel dan Kwadwo binim on ti asema run no bofo kan
Okay, and them patch water on my so my. Wose wafrɛ onua panyin Ogyaba na ka sɛ ɔba bɛfrɛ onua Obini. panyin Angel Daniel obinim nti sɛ saa brɛ no sɛ ɔmo nso wo ɔmo case a ankɔbɔbɔ ne di kwa de aka asɛm Dabi. and mpanimfoɔ se from ti hɔ daa Situations which me are done. yes situations ebetumi adane obi a obetumi aka bie ɛyɛ papa ne yɛ mu ba papa no ne yere anase okunu ɛna ebetumi asɔre atai ne kunu akyi Direct family. direct family but what they make an say because dachi na mpanimfoɔ sɛ obi nim dunko adeɛ bɛkye so dachi na fe bon sɛ wonu ho sabra no yɛ ho hwie nye ye o sɛ wɔka no me nsɛm bi ato so a ayɛ adwuma Juma. I'm say ode anoma ba ko ye bo ba ko kum no ma mienu because my next question my next question no ode onsem na ode akele because some baby say baso reverend obi me can say ni jata enya beef reverend obofo enya beef na oku gidigidi na so also do no na wa meku bi ama na in a way no no so behu se wo kra wo mpe na asem e na wo de ayi be shame say wo do na de obeye ne se obe friend back door enti na am ka se wo de wo de ebo ba akwa kum no ma me nti na say wa twa me question is tiawa yes me bisa question we based on wa unu aketwa Lilwin and reverend Ebenezer Dakwa Yadom and Philadelphia and also for Kessie Adum Chedia and Tokwa Equa Lilwin din am a room because I'm here video Ebenezer Kase Sofo Penyah Ebenezer Kase what banana soda abe pe insure na ene de wu di matem like na ne bo afu yi pa enti na me de relate to wo also ne sofo reverend obofon and same way no mpacha also hwe a then na betimi aka chele when so hwe na Paulino asama reverend obofo ayem papa ni jata akanda atom tirima enipa bebre di ho adanse se de waya papa da no say nipa no ye ntwa ye hu ni natem okay asase so no enti na say obi your papa wa how no yes asase so no ye onyame ba ko pe but obi betima ye wado ye bi o nipa so mercy de ye minyame no correct sada no menhia na ke bia bibi to me okay edie ne ba ya enti sabre na asofofo bebrebe minu ye Kwadwo Nkansah ntimi enko bi anche no ko the nation prophet nchen akosere mpaibo according to the nyina ya tibo social media no okay ye nua Kwadwo Nkansah osanso ko reverend obofo na say ya bra ya 31st night me no mienu ye di ho danse se odo o papa ni obi anya asem bano so no wonye nipa hunu wakode na ase da akosere na ase mpaibo da woni na di nkuta ho bi a ade sede ba woni mu no sai ntokwa ba o muntam sa na yemfiti prekopa enjampu in the diatem bi okay but they making what must say pacha me tia sepa ntokwa ba ye what say ye papa adum kedua na sinimu ba aba bontene pacha dabi onu mum ana o senke kan mo ti si me ebi so odo Lilwin woma me papa adum che dua so pa o nti ebi e ka no se ne yem ne papa a wo no prekope Paulino de metimi aka de twatwa se odabokra eno obreko de ense bia Kwadwo Nkansah de obetimi ayesa bia memi wo se kufi na Wayoosi de ntete ya edi ma me fi nsem kan ye ka kire me nti no ebe din se sansem no bisofo eni sofo fro ebenya nkita ye friends anu ba abaye na wa no akoto manu kwa kutum bi ebe din na mame
because that thing be an minimum say or mummy no but me a cambo or cambo me 10%. And unti and me patch a football ben I be a said a walk as a wow for an untum no. Na ye heard how I lewen so do adum che dua na because enye suffer Opambour pe obi obeka adum che dua bia no waka lewen ne nyina no back and forth nyina no ode ne ho wram bi patch den na betimi aka che no based on they met me a cancer, Kwadwo Nkansah me into no fo, but only a channel. So say A plus new lana. but as I A plus new la Michael. meant me into no fo because ono so nyame man adwene what you say and Okay. the obia ye be free say ye bia no omfa no onye be me o Okay. say Kofi Wayoosi de One men yes, yes sir. idea no yes One yan ten be a man. and one of can oboko ha no eh Senior. Paulino Yeah. And she a fancy was Anna. and sa na o say this because the obia ye bia woni but what was say the obia ye But the bia how many say Opambour so are no me like no me a air cost so no say yen no ye busua ba ko ne we adwuma ni mo ye mpanyimfo a motufo ma ye fa me da bia me ka say da bia me no be di nkomo bia ne nya futu free ebe bebre a metimi bu metimi kirem no ne nyina na bebre na afiri wa afa because me no di nkomo na obu ba me pese wo be kirem no mate ase se na ekina bi obi bu saa be na me so mete ase ana me so metimi ayusu saa be no e de aka asem ye nyina ye abusua ba ko sei na ba ko je no me wa abonten saa no senga senior nkampacho ubiem na enye bia ono le wonpe ebe ya ma ye afoforo so e bia ididi asofo bi achi ene obi a yedi na chi bi entokwa beba ye be feel say oh ya amkoko ama nipa na nipa no bedwen say ye mpe na asem ye ne nam kwa no enti na mpacho me push you say bie mu kakra ma ye bie kro na ni na mi a se na be ya ewu prekope mini anu tina me so me ka say ewiase eso da bokra and so obreko ekra ebia ade a somasi ya obenya sonsonso no okwabena ne ya onya sonsonso but what you say and ye ase obi fie ye no say obi su fie mm ebia bambo ekura mi ne Kwadwo Nkansah ye papa adum chedua bia bambo de ma Kwadwo Nkansah no bia Kwadwo gidi se eno me nsema ye papa Opambour aka gunu so enya adwuma okay but what you say aha ndi ana Kwadwo wo manager o mpanifo remoni mu ho twimbaruma mu nyina wo du fi se e ba sa no bia obia na ne nkasa ya na it can be so woman na kasa Kwadwo jai it can be so oh de o ya ne yefo so tanye bia kasa bia e kasa mpacho de me kan what must say Matias enti bi must twimbaruma wa ye din entu must remoni ana so chia me obia mfro Kwadwo enini ne ho nkomo e bia o maka mpacho ajase iti di obia ye bia eye na me o se ko fi mi sisu bi me nya saade no because me do me papa na se ntoko a wo ko na ye me ya de metimi aka se papa mr oraroma wo de me reply bi de me metimi aye ene says saade also a defeat to papa o papa correspond ai papa bi na kan ya wo se wo se so ko na so ma me ko na du ama mi ja na ma mi ja na se ma mi difo what you say ma mi jai okay na se ma mi jai pe na se ma mi difo Papa ano different mama ya aha na se ma mi pe patafo what you okay say obi won so apolino the moment na obi be frana kase ya kire no no odi sade no so no watwa so na bibia ye boko okay ono so do wa obeti wa asem what you say because antoko kakra ba fia e de atem bia hu nsem fata nyina apie mu bie o obi a o mpese obeti wase obeti watem ne de no obi a ka de ope e de kire nti me because eduwa obi a ho odom obi a hu odom
ya papa Opambour the nation prophet okura dom hwe papa yi free bro shas ye nyam dwuma amanfo kansen bebrebe na afọ papa yon but still papa da so ye na dwuma me papa kokobofo amanfo kansen bebrebe ni nyina bible say ba ni nyina mom nyina twabe no duo a ana no Obey nyankopon ni a bio. obekire Okay. ti ye ma ni nyina mom nyini ye nhwe twabre no Tiawa. tiawa Senior. Paulino Senior Bacho, a Juma, so your friend is saying, oh, yeah, and said, who's a war to be mono papa, a jacko. ya o kanu aye no kre na tin say nyama 1 or 2 bi ende ye kokoa mu asem a ye bedi ho nkomo but bibia tutudin a But, ye besa abaso adaroma Mpacho Matias. Futu Ben, now the Roma Ghana, Nibia, young, Titru, young ones are your social media. Chroma said, the man who's a buying percent or ban social media ma below 16 years. Yeah, the young end to science, say, no. And see a futu Ben and Pacho, the Roma, ye mapuna about social media. Titru, TikTok. futo kakam do mo say de wo ye bia no ye nwene wo se dache ye wo hu fodie anase ye wo hu akuntabu to de o say afi no wo si so wo hu ofe wo de oni nkan bia wo ho obi obefo wo kwam bia obedi na tem dache polino the word kama ye nya so akatua no ansa na ubewu akwa wo akọ Okay. ti ye nhwe ye kasa yi fine obi betimi atia ona so beka bia che but ye kasa ye nwene ho se de be ya ya no nkotia pi na nkofa asema mre dache Okay. na de ye bia no wa osumala wahweso no asumni do ye buddhist wahweso no nya ni do free nyame so no wonhwe na wonsum ni nyame ye na ye nya adwumaden ana afi so ye nuan mo bi wo ho no mo a minka so mo ye show off too much as say no but them who say nipa bia nka wo stay low key a So then, Pacho, what are my man asa omo telling show anyama our social media of too much okay. Say, oh, way, no. ha me dem who say nka wo timi ye low key a I think Babu. say no beboa ama wo timi akọ oni Na Ogyam eso abekasa. Ogyam eso on semika kire Kwadwo Nkansah Lilwin. We ni nsem a Ogyam eka. Ipato video ya mi eyi Ogyam na eye ne kure eye ne kure nkontompo ye nkontompo nti se wa wo si wo pi Ogyam asem na se wo pi Ogyam asem a pi Ogyam asem wo ne kure mu empe Ogyam asem nka nkyere de se otaw bo ne de wonye papa dum chiedua me do wo so do bi mesrɛ papa dum chiedua woni Philadelphia fo ene Kwadwo Nkansah mesrɛ mu eye papa dum chiedua ene Kwadwo Nkansah no Philadelphia fo asem ya ba mo ne Opambour queen ya mo ne Opambour queen Philadelphia fo mo ne Opambour queen me patwa asem wi si ehwe mu a mudi bem ne kure o fifa fo ba wo papa dum chiedua ho ana so mo nko fa omkunimdie omo ba ho wa na wo so omko fa omkunimdie papa dum chiedua na wo bie wa no kan se the blaster for be ye no anim wo be kɔ no ebi nsi da na se blaster be kɔ nanim fifa for ba wo so wo nkɔ kɔfam kunimdie Kwadwo Nkansah kɔgyina Philadelphia ho se ahampo de ayi wo mu se ye o na Philadelphia de ye be hye wo mu pa papa dum chiedua ensem wa wo kan ɛna ma amanfo anya bia wo mo ka me ka kyerɛ beginning me ka kyerɛ se papa ball ho nsam ne nkɔnhyɛ de papa dum chiedua yi hu firim if it's a blaster for no nkɔ bɔbɔ no me hu prayer bi ewom prayer no kora mbefa na amana bɔbɔ no kora no a say 100 million a FIFA for no fa 70 na prayer no bɔbɔ no
prayer no bobo no afa 30 tokosem wantwi asisie yenim se yenim de wo blaster mu ani yenim sabia son sikadie ne ade wo blaster mu to wo yesofo mete se FIFA for na ba wanam se papa dum jedua twe ho efri sa balls ne sa wanim gu asia anase sa amfa Ghana for be yewo manka me kan ye ka asem nka bi sete bi so mutia kanya ne se ne Philadelphia for bu nyina masole a mo no Opambour ko no Opambour kan de wanka hwe Opambour di fo ameka kire no Opambour odi fo ameka kire no Opambour ne nkura omudi bem eye wo no wakofa wo nkom hye ba ana mo makota Philadelphia se ho ne ye bɔ no nti ba wiidi na amem na Ebenezer ko kan bia eno eye ntokwa afi na musim ntoma go fi wa bonten papa dum chedwa wodi fo ana ntokwa no kura no a wo ne Opambour ko no papa dum chedwa wuntimi ne nko Philadelphia fo nyina wuntimi ne Opambour ko asempa na me ka kire no asempa na Philadelphia fo me ka kire mo nti wo ye sofo na otikrum ya sabia so wo be ka asem a kan hunu se ampa asem a wo ka no eye red o man na yatimu no amanfo so ayehie wo utwa nkontompo aye be hunu wo ka no kroso be hunu me madia ba kwa mempe eye nkontompo eye bi papa dum twede ntokwa wo kono ne Philadelphia fo ntokwa mo Kwadwo Nkansah kan wanu tum Philadelphia ho yenhye Philadelphia ho yenhye yangohye yo ene mebu wono mu a eni kwasa mo soso ene mebu wono na kwasa ase mu kasem na memu a na madapa ede dam da koye ntokwa na mda koye bibi enye Philadelphia fo nyina mo doso mo betimi ne Opambour ne ba chief ne do mo maka ho akọ Opambour tete sofo na no ate o system ni mu Opambour ne kaye mistake we se manka ya mama nya saa o me maka kire o se me ye frem Ogyam controversial Elias wo ye papa meka wo ye bone ameka me se kan ne twa me no obi ntabi papa ntokwa mo kono etan kura mudifo ye de Ghana bloggers ni na be go abonte na de wo kan ye na amamu na manfo kan e de na ese wo ye Mubutima dano kwa de prayers no na say be so keeper no kwa we change no abedi pele so o magu animu ase o papa abedi pele o magu animu ase papa abedi se de o si papa se de o si gidin o record ebu onkasa na wo ma boboard tro kan ontu o mufi abedi ntie abedi pele enu na ya hye papa dum chedua on check prayers on check keeper on check hwe on check system nimu ball die se waboa ho na wo bɔ mpa ya ono so no bobo no ono so aboa no kakre bia na mo hye ho nkom kakre bia na mo hye ho nkom so na amem so a yekoka na mboafu papa dum chedua ono Philadelphia fo munya de mo ye no enye e ka kire mo enye emfata mo esa mo nim guase ne beko hai enye mudifo ade na mo ye Philadelphia ne Kwadwo Nkansah mo ye ne ball no mu no mudifo munyem fo nso ntum obi ene wawu odi sika akọ obeta kire wa adwene e de amame e wo comment section aha Penyah Block Media akra